iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 na leta ya Kongo yemeje kuba bihagaritse imirwano kugeza igihe ibiganiro Qatar bayemo umuhuza bigeze ku masezerano yo guhagarika imirwano burundu. Mu Rwanda nyuma y'icyemezo leta ya Amerika iherutse gufata cyo kuhagarika ibikorwa by'ikigo cyayo gitanga imfashanyo mu mahanga USAID, hariho impungenge ko ingaruka zizaba nyinshi ku mibereho y'abatari bake. Mfite impungenge cyane yuko ubuzima bwacu bwajya mu bwihebe no gutabara. Icyo nabwira uwaba ari wese wadusapotinga yadufasha ubuzima bwacu bukareka kujya mu kaga, tukareka no kwiheba. Pakistan n'Ubuhindi birahanganye mu rwego rwa diplomasi umunsi umwe nyuma yuko abantu 26 bishwe n'abantu bitwaje imbunda ahantu hasurwa cyane na ba mucyarugendo mu ntara ya Kashmir igenzurwa n'Ubuhindi. Twafite n'ikinamico urunana muri yo mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa kane turi ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kane. Makuru tuyahere mu burasirazuba bwo hagati. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko iperereza ku rupfu rw'umukozi wa ONU wo muri Bulgaria muri Gaza mu kwezi gushize ryasanze rwaratewe n'urufaya rw'amasasu rw'ibifaru by'ingabo za Israel. Ingabo zabanje kubihakana. Israel ivuga ko ingabo zayo icyo gihe izatekerezaga ko zabonye abarwanyi mu nyubako wishwe yari arimo, icyo ahubwo kikaba cyari ikigo cya ONU. Muri Gaza hapfuye abandi bantu benshi mu gihe abashinzwe ubuzima bavuga ko abantu batari munsi ya 44 bishwe uyu munsi. 10 bapfiriye mu cyahoze ari sitasiyo ya polisi mu majyaruguru ya Jabalia. Ingabo za Israel zivuga ko zibasiye ahantu umutwe wa Hamas ukoresha mu gutegura no kugaba ibitero. Pakistan n'Ubuhindi birahanganye mu rwego rwa diplomasi munsi umwe nyuma yuko abantu 26 bishwe n'abantu bitwaje imbunda ahantu hakundwa gusurwa cyane n'abamucyarugendo mu karere k'imisozi ya Himalaya mu ntara ya Kashmir igenzurwa n'Ubuhindi. Ubuhindi bwashinje Pakistan kubigiramo uruhare rutaziguye. Pakistan ariko irabihakana yivuye inyuma. Islamabad yavuze ko icyemezo yafatiwe n'Ubuhindi bidashyira mu kuri, maze nayo ifatira ingamba Ubuhindi zirimo gufungira ikirere cyayo, amakompanyi y'indege yabwo no guhagarika ubucuruzi ubwo ari bwo bwose Ubuhindi bunyuza muri Pakistan. Ni inkuru ya Azayed Mushir mugezweho na Fenega Kwaya. Pakistan irarega Ubuhinde kwitwaza igitero cy'i Pahalgam kugira ngo bushyire imbere gahunda yabo ya politiki. Abakuru ba gisirikare n'abagisivile bo muri Pakistan bahuye amasaha menshi kugira ngo bige uko bakwitwara muri iki kibazo, maze batangaza ibyemezo byinshi mu kiganiro gikarishye bahaye abanyamakuru kigaca no kuri televiziyo y'igihugu. Bavuze yuko guhagarika by'agateganyo amasezerano bagiranye agaragaza imbibi ziri mu mazi bihutaje amasezerano mpuzamahanga. Islamabad yavuze yuko ibona ukugerageza kose guhagarika cyangwa se kuyobya amazi nk'igikorwa cy'intambara. Ikibazo nyamukuru rero ubu kibazwa ni ukumenya niba ari uguterana amagambo mu buryo bwa diplomasi gusa cyangwa se niba bishobora kubyara amakimbirane akomeye. Ingaruka zo ziraremereye. Ubuhinde na Pakistani byarwanye inshuro ebyiri kubera agace ka Kashmir. Gusa biramutse bibaye bibu, ubu noneho ibi bihugu byombi bisigaye bifite n'intwaro za nucleaire.
Ibiro by'umukuru wa Amerika byanenze cyane ihazabu umuryango w'ubumwe bw'Uburayi waciye ibigo bibiri by'ikoranabuhanga bikomeye byo muri Amerika Meta na Apple kubera kutubahiriza amategeko y'uwo muryango. Byise iyo hazabu bwambuzi mu rwego rw'imari Amerika itazihanganira, maze bisaba ko icyo byise ukwibasira mu mayeri ibigo by'ubucuruzi byo muri Amerika n'abaguzi b'abanyamerika bigomba guhagarara. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wahanishije Apple ihano cy'ihazabu kubera ko iki kigo cyabujije abahanga bakora za porogaramu zo muri za mudasobwa kumenyesha abazikoresha ko hari izindi bisa bashobora gusanga hanze y'isoko ry'utu porogaramu dukoreshwa na Apple. Meta yo ishinjwa guhuza Facebook na Instagram kugira ngo ibyo bigo bibashe kubona uburenganzira bwo gukoresha amakuru bwite y'ababikoresha. Tujye mu karere k'ibyaga bigari. Ibiganiro bya Doha ku ntambara yo mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaraye bishitse ku mwumvikano hagati ya leta y'icyo gihugu n'urunani AFC ruri kumwe n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Impande zombi zemeye kuba zihagaritse kurwana ubwo nyene kugira haboneka agahengwe gatuma hakomeza ibiganiro byo kurangiza intambara mu mahoro. Iyo ntambwe yashyizwe ko kuhuza bw'igihugu cy'Abarabu ca Qatar mu biganiro bya mbere by'imbona nkubone nyuma y'imyaka irenga 3 intambara yubuye. Ni inkuru ya Prime ku magenge uri mu biro bya BBC Nairobi. Itangazo ry'ibyavuye muri ivyo biganiro uruhande rwose rwarisinye ukwarwo, ariko umutwe waryo uvuga yuko ari itangazo rihuriweko n'abaserukiye leta ya Kongo n'urunani AFC ruri kumwe n'umugwi M23. Ku ruhande rwa leta ryatewe ko umukono i Kinshasa na Papi Muyika Nguvu yararongoye intumwa za leta. Ku ruhande rwa AFC M23 naho ryasinyiwe i Goma na Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'urugo runani. Muri urwo runani batubwiye yuko igihambaye ari uko itangazo barihurizako. N'umuhuza igihugu ca Qatar aremeza kandi arashima ko baryumvikanye ko impande zombi zivuga yuko zumvikanye kureka kurwana ubwo nyene no kureka imvugo iyo ari yo yose iri mu rwango no gutera ubwoba. Impande zombi zivuga kandi ko zemeye kubahiriza ivyo ziyemeje, bikazokugurura inzira yerekeza ku biganiro vyubaka byo kugarukana amahoro arama muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere nk'uko itangazo rivuga. Ribandanye kandi rivuga yuko ivyo biganiro bizokwiga impamvu zimbitse z'amakuba ari hubu no ku buryo bwo kurangiza intambara mu bice byo mu buseruko bwa Kongo. Impande zombi zisaba abanyagihugu nabo gukurikiza ivyo ziyemeje. Hari haheze indwi zibiri hari amakuru avuga yuko ibiganiro byatanguye i Doha hagati y'izo mpande zibiri, ariko nta na rumwe rwari bwigere rugira ico rubivugako. Qatar yahuje izo mpande yavuze ko izishishikariza gukomeza ivyo biganiro mu cuka cubaka, zikora mu kuganisha ku masezerano ajanye n'ivyifuzo by'amahoro n'iterambere by'abanyekongo. Ivyo biganiro vya Qatar nivyo vya mbere vy'imbona nkubone hagati ya leta ya Kongo n'urunani AFC M23 kuva uwo mugwi witwaje ibigwanisho usubiye kuvyura umutwe mu mpera za 2021. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Tugeze ku isaha ya saa 12:37 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Hano i Londres dufite saa 11:37. Samirana radio yacu dukunda. Ibiganiro vya BBC kuri radio Humuriza mu Burundi ni ku murongo wa FM 99 n'ibice bitandatu. BBC gahuza miryango. Tukomereze ku makuru yerekeranye n'imari. Umuyobozi mukuru w'ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI yavuze ko iki kigega kizibanda ku nshingano z'ibanze zacyo, ariko ko kitazatererana ibihugu byibasiwe n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere. Kristalina Georgieva yasubizaga amagambo nenga ya Minisitiri w'Imari wa Amerika uvuga ko FMI irimo kugenda iteshwa inzira n'ibibazo by'ubushyuhe bukabije by'umubumbe w'isi ndetse na za gahunda z'uburinganize. Madame Georgieva yavuze ko impungenge za Scott Bessent zizaganirwaho n'abanyamuryango ba FMI.
dusubire mu karere k'ibiyaga bigari tujye mu Rwanda nyuma y'icyemezo cya leta y'Amerika cyo guhagarika ibikorwa by'ikigo cyayo gifasha mu mahanga USAID hari impungenge ko ingaruka zizaba nyinshi ku mibereho y'abatari bake mu Rwanda. USAID yafashaga imishinga myinshi yo mu rwego rw'ubuzima, uburezi n'izindi, ndetse hari naho yafashaga muri mishinga ya leta. Umuryango Save the Children wo mu Bwongereza ni umwe mu bigomba kugerwaho n'ingaruka, dore ko hari igice cy'inkunga wahabwaga na USAID. Umunyamakuru wacu Jean Claude Mwambutse yateguriye inkuru irambuye ku iki kibazo. Abakeneye ku mirire myiza kandi ntawe mfite akazi nkora biraka bya buri munsi. Ni umugabo w'urubavu ruto duhisemo kutavuga amazina ku mpamvu yatubwiye ko ari z'umutekano w'umuryango we. Uyu mugabo utuye muri kamwe mu duce tw'umujyi wa Kigali abantu ubwandu bwa sida kimwe n'umugore we. Uyu ni umwe muri benshi babonaga imiti igabanya ubukana bwa sida ku nkunga yatangwaga n'ikigo cya USAID. Impungenge zose rero kuri uyu muryango kimwe n'abandi babana ubwandu bwa sida. Hari uburyo batuhaga ku bijyanye n'imirire n'ifu n'ibyo binini byadufashaga kubaho. Dufite impungenge cyane yuko ubuzima bwacu twajya mu bwihebe. Ni ugutabara. Icyo nabwira uwaba ari wese wadusapotinga yadufasha ubuzima bwacu bukareka kujya mu kaga, tukareka no kwiheba. Umuryango mpuzamahanga wita ku bana Save the Children nawo uri ku rutonde rw'yabonaga inkunga ya USAID mu gushyira mu bikorwa imwe mu mishinga yawo. Uyu muryango uvuga ko bimwe mu bikorwa byawo bizahungabana cyane cyane ibyo wakoreraga mu nkambi z'impunzi. Marcel Sibobana ni umwe mu bayobozi bahagarariye uyu muryango mu Rwanda no mu Burundi. Ni umwe mu mishinga igendanye no guteza imbere ubuvuzi ndetse n'imirire ku bana. Ukaba ari umushinga twakoreraga mu nkambi. Umubare w'abana bazakomeza gukura batabasha gusoma no kwandika cyangwa babona uburezi bufite ireme uziyongera, ariko hari no ku rwego rw'imiryango. Hari imishinga yose yagendaga ifasha umwana ariko inanafasha umuryango kwiyubaka. Bivuze yuko iyo miryango nayo izakomeza kugenda ihura no guhungabana mu bijyanye n'ubukungu yari ifite ndetse n'ubushobozi yari iri kugenda yunguka mu kwita ku bana bayo. Mu nkambi zitandukanye uyu muryango wafashaga abana n'abagore basaga 150 bagiye kugirwaho ingaruka n'ihagarara ry'inkunga. Gusa uyu muyobozi akavuga ko bakigerageza gukomanga hose. Turi ikigo tugerageza gushaka inkunga zitandukanye, twakoranye n'abaparteneri benshi. Hari abandi baterankunga bavuga bati turabona icyo ari cyo gihe nyacyo cyo kugira ngo twongere dufashe ibihugu, twongere dufashe imiryango. Abo bose rero dufite gahunda yo kugira ngo dukomeze kubageraho, ariko tunanakomeze gutekereza ubundi buryo bushobora gutanga ibisubizo mu buryo burambye. Biragoye kubona urwego rutagerwagaho n'inkunga ya USAID, dore ko hari aho yatangaga amafaranga ku buryo butaziguye cyangwa se igatanga inkunga inyuze mu miryango itagengwa na leta. Leta y'u Rwanda ivuga ko ihagarara ry'inkunga rishobora kugira ingaruka, ariko ngo ntibizahagarika ubuzima. Kuba ibi bibaye mu gihe ibihugu byinshi bikomeje gukomanyiriza u Rwanda kubera intambara zivugwa mu burasirazuba bwa Kongo, hari abasanga imibereho izaharira. Gusa ubutegetsi bwo bukavuga ko abanyarwanda bagomba gutangira kwitoza kubaho nubwo inkunga zitabaho, kandi n'umukuru w'igihugu akaba aherutse guteguza ko abanyarwanda bagomba kwizirika umukanda mu rwego rwo guhangana n'izi mpinduka mu bukungu. Umugabo wahoze hari umwe mu bayobozi b'ingabo mu gisirikare cy'Uburusiya wanenze uburyo abamukuriye bayoboraga intambara muri Ukraine yahamijwe icyaha cy'uburiganya maze akatirwa igifungo cy'imyaka 5. General Ivan Popov wayoboraga imitwe y'ingabo z'Uburusiya mu majyepfo ya Ukraine yahamijwe icyaha cyo kwiba ibyuma bifite agaciro ka miliyoni 1.5 z'amadolari byari bigamije gukomeza ibirindiro by'ingabo. Nyuma y'imyivumbagatanyo y'abacancuro ba Wagner hashize imyaka 2, impungenge za General Popov zashyizwe ahagaragara mu butumwa bw'ijwi.
kugeza ubu abantu barenga ibihumbi 60 nibo bamaze kunamira Papa Francisco muri kiliziya nkuru yitiriwe Mutagatifu Petero i Vatikani aho umurambo we washyizwe. Haraboneka imirongo miremire y'abantu baje kumunamira ireshya hafi na kilometero 2 uvuye mu majyaruguru ya Vatikani, mu gihe bamwe byabaye ngombwa ko bategereza amasaha 3 kugira ngo banyure iruhande rw'isanduku ifunguye irimo umurambo we. Nyuma y'umuhango wo kumushyingura ku wa gatandatu uzajyanwa muri kiliziya Papa Francisco yakundaga cyane ya Santa Maria Maggiore, aho abantu bazashobora kusura guhera ku cyumweru. BBC gahuza miryango ubu noneho n'umwanya w'ikinamico urunana. Nadine aributswe ibyo agomba gukora nyuma yo kubyara. Kwa Karemera aho amakimbirane yafashe indi ntera. N'urunana. Honori, wicaye ahangaho hakora iki? Kuba micaye se bigutwaye iki? Hanyuma se waneguriye uwuhe mwenda nambarara? Murambabarira uwo mwenda rwose uwo ndumva ntawo nateguye. Ariko nawe yari hariya mu nzu nta numwe wavuye, mushaka wagenda ukambara iyo ushaka wose. Mbese ntacyo uzongera kumfasha njye mbyimenyera. Uzabikora uko ushaka rwose n'uburenganzira bwawe Kareme. Hanyuma se wowe muri uru rugo uzakora iki? Ndi umukozi wo mu rugo. Umukozi wo mu rugo se yategurira umwenda umugabo w'icyubahiro rwose nka Karemera akawambarara. Kandi Honori, sinzi icyo wikanze, ariko umunsi umwe uzantera umujinya ngo ukore mu matwi nkungabanyiriza ku gasuzuguro. Aha, ibyo ndumva nta gitangaza kibirimo rwose Kareme. Uzabikore maze uzane undi mugore utarabaye karya rugo. Ubundi mbona n'ubundi ngusebya pe. Ubundi si umugore umeze nkanjye w'umuturage. Umutunzemo iki ko ari nkayo yose? Ugutesha agaciro gusa. Ariko ubundi iki ni igihano Imana yamaye. Ni ikigeragezo. Ni iki koko? Ninjye yagerageje kuko yanyohereje kubana n'umugabo utanshaka kuko yabanye nanjye yarabuze abanyamashuri rwose yashakaga. Honori, ndavuze ngo sinongera kumva utwo tugambo twawe. Su nawe Kareme urambuza kuvuga nka ariko kandi Kareme bibeshye ngaho wongera unkorere ko nanjye nakwishura ongera se. Harya ejo ntibari bagusezereye Nadine? Bari bansezereye ariko mbura umuntu mfasha bituma nongera kurara. Ariko sinakubonye ku rutonde rw'abafashe uburyo bwo kuboneza urubyaro. Byagenze bite ko wari wabinyemereye? Mugareka nitare nzaba ngaruka mbufate. Ibyiza nuko wataha byose birangiye. Aho kuzagaruka hano utarakomera, ibyiza nuko wagenda nabyo bitunganyije. Ubonese ko nta mugabo mfite ngo nagira impunye z'uko nasama, urumva ikibazo ari ikihe muga? Umva kandi. Si ibyo. Umaze kumbwira ko nta mugore ubyara adafite umugabo. Uko wabyaye uri nako wasama undi. Oya muga wigira impungenge rwose. Inda y'umwana yamaye amasomo aruta yiga muri university. Nibyo, ariko uburyo bwizewe neza bwo kuboneza urubyaro nubwo dutanga kwa muganga. Muga, ubu hejuru ibyo Patrick yankoreye, uribaza ko nzongera gutekereza guhura n'umugabo koko? Byose birashoboka ariko. Ntago mbizi muga. Ushobora kutabitekereza kimwe nuko wabitekereza. Aha. Urumva rero aho ngaho cyaba kizewe neza kutongera gusama undi mwana, nuko warafashe uburyo bwo kuboneza urubyaro. Muga, humura ni impamo Imana ntabyo nzasubiramo pe. Maze n'uyu namubye hagati y'urupfu n'umupfumu, ubwo urumva nakongera. Ubundi se Nadine, ko twari twarabiganiriye aho wabyemeye umpindutse ute? Erega bwa ntumbone gutyo ntinyurushinge nk'abana muga. Ndumva rwose nta kindi gishinge nshaka kujombwa pe. Ese nibyo? Mu kutabimbwira karese? Nari natinye muga. Umva, ntabwo uburyo bwo kuboneza urubyaro bwose butera inshinge. Hari n'ibinini n'udupira two mu mura, utwo mu kuboko, mbese biterwa n'uburyo ushaka. Reka se, narinzi ko umugore wose uboneza urubyaro bisaba ko bamutera urushinge. Ntabwo ari ngombwa rwose. Urushinge rufata ubishaka. Utarushaka agafata ubundi buryo kuko burahari kandi bwinshi bunyuranye. Ibyo ntacyo bitwaye muga. Ahubwo tugera unyere ko ababoneza urubyaro bakorera ntahe mbirangije ku mugani wawe. Ubundi kuzagaruka ngaso gusiragira ku busa nko wabimbwiraga. Ariko se wambabariye mama, wambare rwose, wambariye umunota umwe koko. Wambabariye. Ahubwo mbabarira rero Kareme. Mbabarira rwose kandi ucururuke pe. Ariko mama ni wowe nkoze ibi bintu koko? Ni wowe?
nubwa kanga umbonye ndwana na Honorine ko nanjye nyine byantangaje sinibaza ibigufashe bituma urwana n'umugore wawe Kareme nyine se kuki utibaza aho hantu nimwe mu gihe cyose mbaze mbana nawe ntarigeze mujya n'urwara ndetse rimwe na rimwe abandi bagabo bakanaserereza ngo yamaye inzaratsi kuki uyu munsi rwose umbuza kumukosora ngo mumaremo ibivumvuri mumwuzuye mu mutwe oya Kareme mbabarira rwose mbabarira ndakwingize Kareme ntabwo umukazana yampungiraho ngo musohore mu nzu kandi mbibona ko utamushakira neza none si yo nzara bundarayemo ni yase ko ari ya data ni yaso nyine ariko uyu munsi ni iyanjye ntabwo umusangamo rero kereka n'udukubitana twembi ni hahandi ari kurusibiye aho ruzanyura kereka nahita yigumira ahangaha ubundi ahatahira hose turaza kubisubiramo ariko si uraba umuhora iki Kareme ko amahane ntacyo amaze mwana wanjye rwose waretse amahane mama uriya mugore naramworoheye cyane mugendera neza yibwira ko ndi igicucu hari Karemera ariko aho bigeze sinkibashije kwihangana ntabwo mpamya ko yatinyuka kwita igicucu Kareme byashoboka ko hari ibyo mutumvikanyeho ariko ntabwo yatinyuka kwita igicucu uri se umuhungu wera igicucu gusa se kutavuga ko yambwiye ko ndi n'imbwa se oya kabiriza umukazana wanjye Kareme oya rwose oya mama wimuvugira ngo nuko yaje aguhungiyeho urumva Honorine asigaranye agasuzuguro karenze ukwemera ngombe rero nkamumaremo noneho rero katuze kubishakira umwanya avuga icyo mupfa nawe uvuga icyo mupfa noneho tubicoce dushake umwanzuro nasohoke aze tubivuge rero asubiremo ukuntu atagomba kugira ikintu na kimwe akora muri uru rugo avuga ukuntu ngomba gukora ibyo nshoboye n'ibyo ntashoboye wakidamararira wese ubira mu rugo Kareme turi amasaha yagusize kandi ibyo tubigiyemo dushobora gufata igihe kirekire banza ujya ku kazi turaza kubicoca nimugoroba rwose ndagenda se mfite n'icyo njyana ko mbyutse ngasanga yagiye kubundarara inyuma y'inzu nta n'ikintu na kimwe yanakoze wumve ko rwose ubu ngubu ngiye no kugenda ntariye ayo makosa yose turaza kuyasubiramo nimugoroba nawe wacu ururutse dore ubu uracyarakaye nta kibiganiro byacu rwose byageraho kuvuga ibyo ngibyo gusa se wirengagije ko n'ikiringiti cyanjye yakinyimye yewe nadisha buryo kubyara kera koko ntabwo ko bafata uruhinja ubu se niwe uheruka kubyara nyuma yangera mva nayo se mbere kuduhinja ariko ndakibwa kuduterura mva zana nkwereke ese wagize ngo nanagara imbaraga ku buryo buhagije mujye akira mumfashe yewe ariko nadi ndakumva nibagiye kukubaza Patrick yageze haraza aza byaheze sha umuntu ni mugari koko Patrick twabanaga atandukanye cyane na Patrick wanteye inda ariko rero arengereye pe harakabya n'umugabo wo gutenda ngo umwana ndavuka ataramugeraho ibyo byose bireke byibuze yandikisha umwana mu irangamimerere abagabo baragwira pe kandi ejo ndazaza yiteta n'umutwe ngo aje kureba umwana we yewe niyo yaba itegeko ry'Imana ritegeka ngo mwereke umwana wanjye ntaryo nakubahiriza pe ikirekere wa muntu ariko ibyo uvuga ntabwo bizi mujye papa w'umwana ngibi nibi gutese ndakubwiye ngo niyo mareka yava mu ijuru akaza akampagarara imbere kamengwe ku mwana Patrick ntawe namwereka Nadi Karame muga noneho uragiye ndagiye muga kandi mwarakoze cyane rwose mwambaye hafi uko mushobora kose ni inshingano zacu kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana ndetse n'abarwayi muri rusange umva ni ukuri rwose mubikora neza pe Imana izabaho umugisha mwinshi ikindi rero nakwibutsaga buriya ubuzima bw'umubyeyi wabyaye n'uruhinja rwavutse ushobora kugira impinduka zitunguranye ko umubyeyi akomeza kumva nta mbaraga zihagije afite kandi yaruhutse n'ibyo uvuze bibaho ariko kandi bushobora no kugira impinduka kandi umubyeyi n'umwana bumva bameze neza ngahore ibyo si ubwo umuntu yabwirwa n'iki kandi bameze neza muri we aha rero niho tugira tuti mubyeyi isuzumishe kandi usuzumishe uruhinja umaze kubyara kugira ngo umenye uko ubuzima bwawe n'ubw'umwana buhagaze kandi mwitabweho neza ubwo se n'ukugaruka hano ku kigo nderabuzima muga oya si ngombwa kugaruka hano kuko umujyanama w'ubuzima wo mu mudugudu wawe azaza kugusura nyuma y'iminsi mike agusuzume wowe n'umwana wawe none se azabwirwa n'iki ko nabyaye ubwo ningera mu rugo ngomba kumumenyesha uraho neza bude amakuru yawe amakuru ni meza ashanye wese umeze ute
shana nanjye ndaho mu bibazo byanjye bisanzwe pe ntacyo nshinja Imana urebye ubu uri kugerageza kwiyibagiza agahinda ngo ndebe ko nakwigarukira mu buzima bwanjye busanzwe kavuye hese sha n'amabaro yose namwandikiye nta nimwe yigeze ansubiza bude nta nimwe yagushubije cyangwa yagushubije byibura guhakanira ko mutakongera gukundana iyo ngira amahirwe byibuza n'ibyo akabinsubiza we nta na mesaje ya telefone yari yanyandikira ngo byibura ngo nizere ko yanazisomye mbega umuhungu ufata ibyemezo bikarishye umuntu uteye kuriya rero agiye kuko yakunze abakunzi yanazinukwa akazinukwa azinutswe erega n'ubundi ntabwo nanditse ziriya nzandiko nshaka ko twongera gukundana kuko amazi yamaze kurenga inkombe rwose icyo nishakiraga ni imbabazi gusa tugatandukana nta mugayambaraho gusa nanone gufata ararongora undi mukobwa ntarirarenga niba ari we Imana yakugeneye ashobora kuzagusuzugura akagukuba akakwihorera ariko bikazarangira mubanye yewe byararangiye rwose agiye kubana na Reyo hari ikintu bakoze se gifatika twaheraho twemeza ko bagiye kubana ubwo si uvuze igifatika ushaka kuvuga iki bude nko gusezerana kwerekanwa mu kiliziya cyangwa se gufata irembo n'ikindi gikorwa gihuza abantu by'umwihariko imiryango yombi ndakeka ko ibyo ari byo bizakurikiraho kuko basigaye birirwana ahantu hose bikagaragaza ko rwose ari abasheri niba ari ibyo hari igihe nanjye mbibona cyangwa nkumva babivuga ariko biguhangayikanye kwiriranwa se wowe mwiriranwe buke ubu se muri kumwe shabude nahuye na Chris yicaranye na Reya mu ntebe y'imbere ari kumwe na mukuru wawe Sori na maze baradusuzugura koko reka se banga kuba hari ifite barikomereza shabude niyo batwihorera bakigendera uzi ko urimo kunyagirwa na mama wawe ukabona imodoka irahagaze Reya akakubwira ngo insha tuguhe lifti utarasobanukirwa neza ibiri kuba Sori n'agahita ashimangira umusumari mu gisebe ngo ese ko mutinjira vuba ntimubona ko turimo kwihuta mu dukerereza ngaho Karimo twumvise uruhande rwa Honorine nawe vuga ikibazo cyawe ntacyo mvuga mama icyo mfa na Honorine mwembi murakizi sinzi impamvu rero ushaka kunsubiramo none se ko njye nabisubiyemo kandi wari ubizi ndetse na nyogokuru abizi ufite umwuka vuga ibyawe uvuge n'ibyanjye Kareme tuza rwose tuganire neza ubu turi gushaka igisubizo cy'ikibazo mufitanye ubu se ndatuza n'ukuntu niriwe nabi kandi byose byaturutse kuri uyu mugore ubonye ngo niririrwe amandazi boshye ntagira urugo koko ubu se n'ubwa mbere wari ugiye ku kazi utariye Kareme iyo ntabyukiye muri uru rugo ugenda uriye mba mbizi ko udahari nkazinduka nkitekera nkagenda ndiye umuntu w'umugabo niririrwe amandazi navoka koko Kareme ibyo byose byaturutse ku kibazo mumaranye iminsi cyo kutumvikana ku gikorwa cyo gusaba umugore wawe sinabikubwiye se mama ibaze ngo nshaka amafaranga njye gusaba no gukora ureba n'ubukene buri hanze ahangaha birumvikana ibirori ni ibintu bisaba amafaranga kandi kuyabona nabyo bisaba imbaraga ni ukuri rwose mama mbwirira iyo njeje y'umugore ikeka ko umuntu azinduka mu museso akirirwa yatoragura bukira yayagwijije gusa rero ku rundi ruhande umuntu yumvise impande zombi Norine uyu nawe afite ukuri ni ukuri mbwira Karemera acururuka abashe kunyumva mu by'ukuri nta mugore wakwishimira kuba mu rugo ngo arubyaremo rimwe kabiri gatatu atarasabwa ngo akobwa nk'abandi bakobwa noneho ubwo ushyigikiye Honorine rero mwese ndabashyigikiye Honorine akwiriye kumenya ko gutegura ibirori bisaba ubushobozi ariko rero nawe mu byo ushyira imbere ukwiriye kumva aho gusaba umugore wawe biri mu by'ingenzi ugomba gushakira umwanya kugira ngo nabyo bitungane none se mama ndakubona ufashwe n'ibigikombero wari unshyigikiye wimukiye kuri Honorine gute ntawe nimukiyeho nta n'uwo mvuyeho icyo nkoze ni ukubabwiza ukuri nk'abana banjye kugira ngo mukomeze kurwubaka neza kandi mwishimanye ngewe rwose ibyo ndabyemera amafaranga yashake nayabona duhite tubitegura kandi amafaranga ntitunayabuze rega nuba bishatse aka kanya yabikora Kareme uwo mwanzuro dufashe hari icyo gutwaye iyi nama se hari ikiri buhindure ku myitwarire ya Karemera na Honorine ntuzacikwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa kabiri no ku wa kane saa 12:45 z'umugoroba ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube
kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana, nibo rero bashoje ikiganiro cyacu cyo kuri uyu wa kane tariki ya 24 z'ukwezi kwa kane. Ano makuru yarahagarawe na Mark Niyonkuru, ku buhanga bw'ibyuma hari Jonathan Greer. Amakuru yacu arakomeje ni kurubuga rwacu rwa internet bbc gahuza.com. Mwakoze cyane kwitamo BBC Gahuza Miryango.